eje pofan ye ananu tampa jiano no ni blofo ke social media wie moko ni lala folo ni gba iji dina Asamoah ewie kashi gamen Homowo afiyelie ne ka wie mo ne ha gamen ke hingba chu ewo amehino ni Gadangme Youth Association ni ji Gadangme oblahin ke oblaye yakuwe eche adafuchwa loya hina buamo ni amenhaman bi ale heni amehedo eshe o chame se nyeme ni se na me o de ha bi ke abdade abi ni so amone won banye di manye ngbaji manache oko oninku ngmene kenya anani wofumo ko jan obi ene ne ntan se wo hia doju gbande se aka ni gbe gini se na afofo san ni lo nupa na awie mo ake pin alo chambe kan ni fe mo ne mabi ko ni no peda hiwo ni wo yo obi ene ne wo himeji pata wo ye bi ene mo kenkle ni yo wo ti alo wo nuwo bana fefe ni yo wo ti gbeji ni aya afi otete ni edi Gadangme Youth Association president wo ti ye bi ene ne agbene honorable Erasmus ni odate lehun ifata wo ni odate ifata wo ye bi ene ne ring road usune assembly member ye ring road electoral area agbene ni naku te no ni ji eteno osu efe senche numu fata wo ye bi ene agbene wo che Desmond Akwe Brown lehun ifata wo ye bi ene ke me kroko me baba o ni fata wo ye bi ene ne lebi ne tan obo ni wole wonu ya da fitu abujiam ya lokole ananu tangbaja na ke wonye mi yoko ni wolele ake dina Asamoah ni wole ake gan alo gospel artist brofo ba ke ewie yomoko eshigan ni wosuzu ake etagan fe tunye ake ni wo fe gamejiwo ni jenje ni wo lango tofan ayo wo hiyo ya ke sani mene sani gan fa fe kome na church we se ni ke sani fa sani ba pa sani bo mode agbene hu sani le ake gan gameye ni no chame poten ye ya so nyen ta fla ke ka fra he ni twa ke jeme baba abo ye no ba awie o si jeme kusumi ke jeme ni kokome o ka ji le na nya na wo ko ja chi ni wo fun e bi ne ba wo ka wo himeje ba ko ni no poten na me yo wo jemi yo ke wo ni dan Asamoah ke mo ni abomode na na se di bona fe ni efe no komo no e ha me kokome ko me gba ngbaji maneche oko oni nkunye fa ne himeje ye bi ne himeji ifa ne baba o ni bi ne ehwe mo o ba so le oni woke ni pe mo fa de sisi wo fe wo che honorable Erasmus odate zetin ye bi ene e ko ba sole oni woke wo ni pe mo fe Adjei sisi kon sole ni mo che bi ke mo gongon le gba mi ke mo ame okuleje wo mo fi ami sira wa ba ke si le bi ne o awon ke gbe ne bona fe ni ye wo ya ke o ba fe ni eni to mo yo wo jaje obi bona fe ni na bo mo ni bu pe o ba yilu o ke wie mo acho ojo ke ba wo na bu ana ni ke o gba yi mo na wo so efe bikase mo efe ni ye ka ba fe no wo bi bona fe ni wo josh ne bu pe o e wale ka wa cho mi ka ogbona gbari wo da buji e ja ko no jimu ma nche yeli ke wale anuyan ka se ran na amen amen ni fa nya wo ta de wo han le ko na wo yo ni e fa le ni wo se wo ma mi ko mi fata osu ahunu wo yo fata wo e be le e ba joshi ko na gbene wo ke wo ni fi mo acha no Abo Amen. Oh, I want you. I want Kedan Shweshin Kebi Imejian. Ni obanai no femwe no fish pong no bogoji no bonfaji no fe anything no go bed na the santi ni fe ni ospon no bo wan obi ba spon o ga ni fe ni bon nya ya ye wa fe go gbe o agbo mo de san le ni ka fe ko de cho le mama e ba cha do kwato o ko ba cha ko kan ni ba ka jomo e wa de san o ni ya de san ye e fe na ka o no fa ni ospon no ye gbe wọ́n gbọ́bọ̀ fàáyì sọ́dẹ́ ní aló lèébi aló gbọ́kẹ̀ ní wọ́n dábò sí yẹ̀sí ní wọ́n ní ẹ̀kọ́ bá fẹ́ màǹtẹ̀ wọ́tẹ̀ kájú ọbẹ̀ wọ́tẹ̀ ẹ̀dọ́ kó bẹ́ẹ̀ náà bá tún ní ìráyè mu sọ́jọ́ wọ́tẹ̀ kọ́ wọ́n tún ní ẹyẹ mu ní wọn wọ́n tọ́ọ̀bù ní wájú ọkọ̀ ọmọ jùlọ àjọ wọ̀ lọ́kọ̀ fi ó bà làwọ̀ wọ́n lọ́wọ́ tọ́ọ̀bù sọ́lẹ́ ní bọ́lá fọkọ́ wáyé nù ní wọ́n bá tún ní ètò màǹyé Akago. Ma wo. Lagabe na ti kawo ko kai. Gbemesi. Owi bi owi. Tolo bi tolo. Na o ja tile mo ko hun. O ja tile mo ko so ba do ko jo mo jina jo. O Socrates. Ba nu eko. Do ko jo mo jina jo. O gba jo kan san. Lo ko jo mo jina jo. Jaja.
jabake. Jabake. Banu eko. Okobi. Okohoi. Na gua kobi kohoi. Never knew eko. Eka zomo dinajo. Sa kumbo klo to fito sa da wo mu ya loko bi aloko. Nyentolo la. Amwa slow accepte slow ba ko zomo dinajo. Kan chabo pe icha kama so wadi fe. Ni cho so ko te pe icha ma ne wadi fe. Never do ko zomo dinajo. Nu na wo cho ni le. Adesako. Alo gbomo adesako. Ile wu apole to mo wo. Lele ye wa ni mo ha mo fi amo epe. Kan no ba tun. Boko yo sofo, boko fe mala, boko fe to fate, boko un woche, boko un lu omo. Boko un manche. Ma ba o yo do tun mi no otun. Ni ji adebo na abo. Ni je no ko na fe kan wo je. Adesan fe shi ni ngo na ebo. E pele ti kan je fe. E fe ma ka me kusun. Ni kan ma kusun le ka sha fi e. Ti o mo mi ame kusun na me fi o. Na me du o ma. Ka ja du ma. Aka bele. A fe dede. Ato agongo, ato aban, ato ade, ni mane bo baka koko wa, ni ba ko pa bo yo de ni mane no pa ka le tu mo ne, esa na tu ye, kama si ne fe. No wo mane wo ta o ba bile san wo wa ta si ne. No wo ba bile, ko wa bile ha ne awe to efe. Ka je ha awe to e, le ni me ka na me ba bile. Yo chame kanyeme akeni ajo shine wo he wo ya kana ajo shife be shiba ajo ni mele ba ko wo fitembi kan be ni wo ha ma jinuma se wo be agbala fifi o he ni wo she ni fe mo ni wo na na fe wo ina bo amo na fe men Gadangme bi alo game ni chan ke gan ka me tuno jugba mo fe mo suma keke ko aba wo shishi ni eye ebu ashi wo che ni ji se fe osu efe se che ni ko ti osu the paramount two father ke ha osuniji ni na afute no ni jete no ji mo ne ko ni fi mo ne fe ifo na ase sane bomodi ni bo yan meja ke gan chan ke gameye ifa ni wo she wo ke higbe ba ha wo fe wo che ni ji ni aya afi tete ni eji Gadangme Youth Association fair president ko ni notun ti o bata se bi ene ne se ko agba ni ifa na ma ni jina se Asamoah yo nye fana gbere sane bi mo di ake notun ti o no bata se bi ene won nyemi yo ni wolele ake gospel artist bro fo ba ake ewie mo sha maka wo ko kwa ni amijugba nge be chanke won cheku ni ehele ake chanke eke eja wondo chi mu agbene ebote Kristo mi nata jibone ike ni ye nga wo gbe fangbe ni wonyeda na Asamoah ke wole ifa ke ewie mo mie ina atashi fi ake here yake ke chone ke won che ni ke chaki ne no here yake ni bi ko be na fi eganfen aba pa fi mo anwu he no ko mu na ke here yake efe fi ku Homowo ni ji Homowo ni wo yake game na ke yesi o wake game efe fi o aba pa Homowo yeli ene hani game fe na la ke kokoko awula na ekwe wo hie eta gan fe ji wo ba ngmene wo shini wota na wo ba to ni wo fe wo che ni aya fi tete ina ayo mo ne yo ni ba da mo Gadangme Youth fe na ni eshe wo nyemi yo na Asamoah de to wo ni ni aya fi tete Gadangme Youth Association na hie nye lo ji mo ni cho hie re ba wo shini wota na baba wo so ni ke wo nye ne Pimbanye fene di umanji lumweni yobie ni miha memene je lumweni miha nye umanji anonyangbomo miha bu umanji klenkle wakashida ba zeba no ke jima wojin ke sisai ko gbena no woda usu efe senche ni ji ni te no ni je te no akene kenu chumo ne ndi Gadangme bi epi mi den chen office e wo track o ba handle again ni ke wonye ma woro ke chu ma chu e ke le kumete o ba chu no mi da osu senche shike iche fa ke yo wanu ma jo ame pa na me gbla fe ba hwi ame hie na twa ne de ya osu senche ni to no si ake wo ye bi ene mo fe amole no ne wonu wo ye obi ene yo mo ko teshi ni yo mo ebe taflache ebe hime no gama shipo gama no ni gama ke gase egbejigbe na ka oba ni na no wacha na ka yo mo ni awula ne dana Asamoah wi me nche evangelist because taflache na le to mo sekelo yo mo na ewie ne no ko ni ene enu eke wo ba ma mi eke be ba eke tintin nyu ba ni anyu agbo ye mi
Tafrache ni sene wona usu bempale okay na chief man bagbo yomo pi bana most wonyeme mosem se kuma attack like ni bi shi Gadangme you Gadangme bi e ke manse wo fe wo ya ke wo attack imuku eni mla kan wo ke mla ba fe mini wo ke ba fo e je ketete fe ma fe ma no ke kusu le fio kote Ashanti regional me you akwesidae kote Northern regional me you Damba festival I gbe me you voter say you ogbechocho ma fe ma ke kusu jamu ko ke no ke mi de che mi kwa ne etafrache yuake agrada ke ba janu mojubo ba anye sole pori be ba che na ba pa gan omo ye tafrache kwa gan fe yi ekwa ga ketete fe yi the president na ku fado de che ekwa le na yi eje ke president na ku fado ke mi ya fio mi ba ma sa Gadangme no ke president de che ke mi president ke ba sa Gadangme ni enya Gadangme yo ni yo ne fe ne tafrache yo ne tefte eto eke problem agbo abaga eto eke la abaga ni wo hari na kala afemini abaga ke Gadangme bi wo sumo o ni wo besu omo wo ha me wo shipoji ni tafrache ame machunye no akwa mo ye na shuo ma nya sineke ka yu aka bi na fe cosmopolitan no fe ba yu tafrache basa dabi mi na ke the issues ne ba na manage na agbe ne ba ba gaspo no wo ko kakra wo ko tu so ba to ma ke wo no no chere ni wo you na nye Gadangme Youth Association ka executive say wo ke the acting president of the Gadangme Council ni adoto tin to ni James Town payment wo ke la fe meeting ni wo na le akasi no ni wo fe mere ne ni won tro ni ne ni adoto tin to ake Gadangme Youth Association one allotment of 1 week ke nye ne samata na Asamoah to beni Muslim say fe na Asamoah usu bempa na ba pa fai e ti na alaje kome fe no teje ni gatete fe ba akwa bi na ba yesane ni adoto tinto ni aya fi mi kele nye le plano mi kele gafe yi ke bi e ma se yi ake wo bule as the acting president Gadangme Council ni aya fi kele nye de kembra ma fe ni mi e mo kele nye no mi kele ake ke ni edomoshi na ba che dana Asamoah ni adoto tinto e ke me bese ni oje na ba chele je indos e ameka chele indos ko tinto fe na fe jomo hale ke egubi ye ska me fe ba fe lo mo ya me ni le aka ba fe e da ke ga ka mi amechuno na ndi adoto tinto nye ni kele yo mo mi ye ku eto ne fo e kele che cost ne na ye se kwa ke me fo gbe ami e da ka mo me plans no mi pa me fe fai akatafa chera me taja fili cha meji ame no ka wo ame no ame na ke no ni most them say fe amanya me fe na kai e ja ka me government recognize ame mi pa me fai ipa me bele fai ame tesi ni adoto tinto na fa dani gan maja cha me fa bia ne ko bagamasi is the president of is the acting president of the Gadangme Council mi pa le fai me to joma fi ame mo ametuni ye ni akaye bule na nkele yo mo na nye dan wo chuo le pera kan ba fi no mi ke ga ketete fe bi ni obi ke manse ni aya fi ame ya ma wo ake lutu mo mene dan Asamoah le suota wo ke lutu mo Gadangme Council ni adoto tinto just as a payment ke ite ake wo ha me 1 week wo pa me for pa me bele fai amakwari sane ka ame kefo e ja ke any do se ko pe boko ko kakra elokotu ne be gamai mo ni wo sa la ke wo ha te flache ona be ko me ajo fiti mo ke igbama de sadiwo ni yo fo bo ke bule ha yi si kuma yo ne oyin gbonu tomo du ne wu very useless woman than Asamoah very useless woman te fe ko condemn Gadangme bi yo festival ke ni no mo ke ko festival ta flache no ko gbonu ni ke wo bu o ke wo ja wo ni asante ni mami gbo ta flache ani mewo mo ko ye bo ba to okusu o ga dabi ena ba cho example ta flache wonye me Muslim se pona me se mo su be pa ja me store wo store ni me ba tagame Edtit ama takra bi ai no doni ba ni be ko kum chacha ba je game nya ya fi onke sika ti se wani ba ta fa ke leta ene je leta wo ke Gadangme Council ni sane ka nya do to tin to ko ne ke fo eni sane ka e ko ne ke sane afo ke amete sho ya ka me ko eni ne ba fe ro kokokunu igojino ni wo sumo ne fe mi ni game wo sumo ni be ko baba accounts always all the time say fe ta fa cho ka me gbe me ko meji wo so what time mo ko ko ni e fe mi ni
eba wasko no meneke wo chenye chewo no chenye ji beni game yi meke ye me fe odu ye mase na menfo eja ka menche wa ka wo bu ade ni na ahia wo mene amefito woni bi fa mi se na ko de chene kwa koto fam se amo koto efe chinyo ko ka me social media kele efe na to left woni bi fa this the time sani gamba ateshi wo ba to ma ke wo ji gonti e wo no ji mo we ko ke game nyanya me se game wo te yan yo wo masidani kanjama ashedu keteke anama na ate waka gbo ba ku mena ba ku ba be dabi wakuma me kokoko eni ga epoto ya mena ba asawa ya wonye but I'm throwing a challenge to near to just as a manche eni challenge ko wake etesi le wa ne fe kakaloni e kai ti ametesi ka metesi ba fe joma ka metesi e ba fe lo mo ame e ja ka ja me ni me ka me na me fe asua wonye asi eni sane e ka me kefo and I'm so much grateful to the paramount two father for Osu. Lift down on the tape. Lift up the palace. I can never miss you. Single I can. If I sponsor program, I get you know. No matter what. It's a man. Kami ba ke numu wala don ago cheme kenye metan bonu wole aye fe numu awie ke dole ni mo fe mo ni gan la yo me ko bu tweji go ba na ke ene ata olangbo kan ha church ko me ko ngaji ma na che oko oniku ko ba fo wo ishala na gbe se ni baba what you know fe no the acting president of the Ghana Traditional Council ni adoke otinto wo he o ya ke he's a proactive leader ke mo mi ba nya fi e ba che me ni sane che fe ni meni sana ka ma yue ke meni sana ba pa fa ke meni sana ba jura fe ami ba tuna kan ni wo la ke gan no ni wole nke bo fo ba fa gan ni ga ba fe gan ye cha no ma nyejuro abra o fe ye fa na gbe he ni wo se ni na kute no ni ji osu afe senche bi ene nu me be wa fo ni focus on Ghana Asamoah sare we should focus on Ghana Asamoah that is what Gadangme use no wo to bi ane wo focus no numo ni na kute no ni ji osu senche ucho na anike ne ke bi mo ne ba phone streaming be mi ni phone no ni mi ta o ko ye Gadangme platform ke je na kan bi le igba na wa ni intashin bi hin yake game won ya lo won ba ke wo ye wo man ni ga jigama no ni ani abadumo plamano ke social media no ni ahwe wo hin asineke ke woni me ke wona me ni baboade ni ameyo hin meji abo mi susuma ye na me nkwa de ke bi ya no ni awo nipa ni wo touch chiku ya no ni mo fe no go ye eji lo mo ke hawo alokwale wo se chife ya wo nchon fa shake le ke ni na ne kan shi ye wo ni nuwa ke asna fe do ko e pengen yemi o le do e de madumona wo hani madumona no ni ta ma hani da fe ya ke no ni awula fe ye nche egbe because it tantry e banda awula ni fe na kan ni bo hale be kuku o na emi ke achele le de nche we tashi esia ni igba no ni fe ya ke no ni fe igba gamana bo le de nche game fe wo kare lu ko ke mo won ta o tinto achu enu tumu wo sumo wo choice ake obu wo hi ni game ji wo ni wo ta choku ya na wo ke tumu hale ile de nche kwe ni no ni ja ni no ni sa ekegme wo mi pa game fa fai npa me fa ke ake ame tashi ye mu chamemu ame trimi ni wo ke wo hi an me otinto no ni wo kwa ke mini e ba nya chu ke chu ni esa wo hi wo de che wo fa wo gbe mi wo ka ke wo chu ni awula ni efi ya ke le dile ajanimo wo ayuo basa ajanimo wo game wo ni mojamo ke wo ni mo hiye ya ji wo pepoli ke wo madumo ni wo fi o wo ke amenja amenimo alo amenja amenimo jamo wo ni mojamo ne wo sumo ne eke ewie mo
Keni mojamo aba fite wokusu. Wonka wokusu fite ya meni mojamo. Cha no manyaba. Numbo na ku iwa don agbena henu wa she honorable niji assembly member ke ha henu wo yo amno niji osu ring road electoral area le ho ye bi ne ringway electoral area le ho ye bi ne numbo hu akani e ye bi ne inte ko wiye ko e gameke eji no kwaka wo numbo e bo ke central ba numbo e ko ni le hu ekewo noko yo minda bo shike igbeni omo mi fe bage yo mo ko bepe ni totomoye go sala ko na sa yo minda numbo e shiage she domona minda ke ne ya fi shiage e family bi ne e gar fonu fi onshi ti ma fota e bona fi ni ko ne ke gudere to ne wo ini achi yo mo kegme akweni achi ni ke geme mo la kegbe fe gbe no kan ba ko ma pa na ebu di to jolaba twa o manya fi o yaw no mo iwa de fa ke no wo bo awo na fe ko wo okoro se hinkati achemeta je mi wo ini ana yodo de nyim ko mu fata wo hi ni e afi awu elefu epo ka je aye bi enene e bi ene obu lawo ke ina agboyo mo ba fo mi ko no ko ni fe mo fen aba na agbo ko ni keji adafitwale Osu Youth Association na mo executive member kun ele ba fo egbe ami o fa ne but Osu Youth Association executive member he am you na agbe o fa ne you wa ta ko ya fo egbe ami nga wo Asa na fo bia ni fi o Imagine de o ma ye ju so na ke ni tele bi ni ye e ko na twa mi ban tele no ni ba ti wi mo ko ni wa tele to yi ni e wi e no no ba support no ni ma wi e ajo yin ayo mo gbe bo ta ke bele wi mo si no ni sa ni mi adote into e fi e sani e pe ni e fi e ke to enjo laba ga Gadangme lo ni mo fi ko ni yin ni agona ma mi ba mu na e ha wo kra ko na agbene se mi ni adafitwale ke wo ana sani gba yo ago e chame ga yo fi ami ake to be na wi na kan wo gbe no to be na wi na kan lele ni alote o ti to ni di manche enani fo eche actually no ko no olosun obi tutu ni eche le unje sempe gamachi ni obi tutu ni keje Gadangme fe je gamin lejelete e ko je fante ni atole numu ni mene e ba dumo sin agamanche me fe fo nu pa ya mi ndo wo kaja ga kasa na eye Gadangme fe keje bi ka ta gbe lam na kasa na eye Gadangme won kala ke enyele kana ni amashi ko ni e manche yele na kan hala enye ya yin keje nye tu na kan be ni me ka na me fe ajole sika nye tu na kan wo be ta oni manson ke loko kwa bagama Gadangme chano manyaba be numo bona me ke na me ke ju place en kra ko na be na cha benke mo ko na akena ehwe mi ba anonya ngbo mo de ke wajinhie e ke ba gbona gbene wa ya ho iwatabi be heni aja ko fi ojama ba aja ko likisho anu nyangbo mo fa ni o ko ko go onda bo shi opeleji ake shi o ni ke gbene ye be fi oni mi o la ge shi bodenche o jo mo wi mo eba ni o gele nke wa ge shi jin ko pa no ke ba bi ene efe efru shi echenchun o bana gelele o ke o e ba shi pon bona fe ni bi fi mo ke pon efe de pa de ko ne o yi pa ki anga da bi efe o ko yi ra don cha pa amen o Oteje bi o ba ko ne shame dan ke no me ne she mele akeje na gama ni fi mo le keje game po Ghana ni fi mo le be no ke won mo ko ba tu e fi o ke ta me tu ni fi o se ba glass o time ni o en fi ame fe hu shida radio bi ni so mo fi amo ni ba bi mo fi amo shida agbona ame fe shu ake ni ne sa ne ya viral shi min ka ma ke shi ameka feel like o ba tashi ni won hwe 1 week ultimate no ha no papa ba ajemi ncho manya ba ne mo fa mo ni ba be ba kwa wo ise won yo wan mo de je ke meja pa leke ya nipa na megbla fe ba ne ba hwi amehin ifa ne baba wo ni aya fi tete e ha se mo fe mo ke okay ame interview ko e ni teno ke pe won ni bi ka mo ko ba fi interview manya ba fi interview agbeni no cha so ble ifa na agbene gbe kele ko